Banyana Banyana ba ntse ba tswela pele ho ipabola ka makgabane ya bona tlhodisanong ena moo ba boetseng ba ithela sebaka dipapading tsa Mohope wa Lefatshe wa Isao. Ba tswetse pele ho ihlanaka le ha ba ile ba thefulwa ke ho tswa kotsi ha kgalala ya bona Thembi kgatlane le ditlaleho tsa tshwaetso ya COVID-19. It shows a lot of character with this team. They showed a lot of grit and not a pretty performance, but as I said, we're going to the World Cup and that's what it's all about. Banyana ba hlabile ntlha metsotsong e 14 ya pele ya papadi ka Germany sopo senwe. Le ha ba bapetse ka menyetla e mengata ya ho hlaba dintlha, fela ba ile ba dubisa Tunisia tlang mo ileng ya qetella e fositse menyetla ya dipenele. I hope that we can continue, as a team to grow and be better and kind of just, take it from there and focus on the things, that we didn't do so well. Thabo ke kgaphatsehang kampong ya Banyana nakong ena eo ba phunyelleditse dipapading tsa Mohope Lefatshe lekgetlo la bobedi. Banyana ba ntse ba itukisetsa papadi ya bona ya sekamakgaolakgang le Zambia ka Mantaha.